Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami. Yuk pagi-pagi isu-isu melaku. Kita perapatan Kanigoro aku ngulon lur arah Blitar Kota. Ayo kita lihat keseruannya. Ada keseruan apa aja? Ayo let's go. Di Masjid Darussalam Kanigoro, SMP 1 Kanigoro. Yuk ngulon terus lurus arah Blitar Kota. Jam 5 pagi, kalem-kalem. Didelok kankap cek rame apa SP. Kalem-kalem lur, dalane sepi, dalane wow, kankap ya cek. Enek aktivitas lur. Truk gede mandek nang kene parkir. Ayo kok gila. Kabel kopi ya bekas kubut iki. Kankap sepi lengang, banyak truk gitu. Patung Bung Karno. Kankap sepi, paling ya mambengi tutup wis jam 12, jam 1 loro akhirnya iki sepi-sepine lagi. Banyak truk-truk muat pasir jarak jauh parkir mungkin plat N. Pos polisi. Ngulon terus lur, ngulon terus arah Blitar Kota. Ayo kita lanjut, kita tancap gas lur. Cik isu jam 5 pagi. Pom Kanigoro kiri jalan. Cik sepi, jalannya peteng, penerangannya jalan minim. Coba saling tempat, lu kalem-kalem Pak, ayo los. Pemakaman umum Kanigoro kanan jalan ini. Ini biasanya begini banyak. Kayak cegatan-cegatan polisi ini begini lor. Hati-hati lah lewat gini jam-jam polisi, jam sibuk, jam 09.10. Jam loro telu sore lawi cegatan ngene iki. Kok kulon ra ketara gare nek ndung-ndungan iki durang ludruk lek ngarane. Cegang iki kenek polisi kapok. Hati-hati gitu nih yo. Iki apa ini? IHC klinik Medika Kanigoro. Desa Telogo. Jalannya sepi, peteng. Yuk berakhir nang kene lur. Salam sejahtera, salam. Jumpa kembali di video yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blitar Kota Ciatur.